Ua toe o atai au Amata le fono au tū, a malo le tau pulenga ilu tātou tunu. E se mai fono whala apoputonga laiti, lea o loo whaaua wai i lea so. Ai o le fono lona sulfa minista o vai whafo malo le tau pulenga, lea na usuia i New York ia se te malua tasi. Ai o le fono lona lu sulfa minista o vai whafo, a malo le tau pulenga iau fia ima sa mo, lea na usuia i New York ia se te malua tasi lo o lua wha. Sa awai atu ia ilwhailo tusi awao, le fiunga Patricia Scotland KC. Ma fono ai ma minista o kulupunga luelo na ono sulfa, a malo le tau pulenga, sa fono ai fo i masui o stete laiti, ai o le Climate Week i New York. Le saunanga Patricia le na fono e tatala i le whailo inga, a tai o malo, le vai aso mta uputau i le tau, o le isi lea fono whaavao malo o tele na whai ai Amerika. Na ia saunua o mana o mia vave, ona o mai whaatasi tai o laulangi, e tonga fiti a fianga, e a fua mai swing o le tau. Ma whaataua a fianga o tumotu, mai swing o le tau. Ma ia whaataua tonga fiti mo motulai te lusfulima, mai tu langi ta watiae, o tō tina o malo o tau pulenga. Mai te tau i tai o laulangi o na whaamautu ngā uinga whaasanga i a fianga o le tau. O le fono le neia malo o tau pulenga, o whai mai i Samoa, o le taunu unga lea, o le isi fono, o le mau fono a tai o laulangi, na tā pena ai ma tā upo o tā uailunga, pe foi ona iai le fono talua i nei, i le masino se te mai New Yorka. O i ina na tā pena mai iai tai o malo o tau pulenga, mo le stofi, as freile ma le stona elvai aso nei. Ma whautua i nai, le whailau tusi au au, i lana saunuanga, le tatau ona si itia tūlanga tau, i le ngalulu e whaatasi o tai, ma iai solato wau ngā, ma ua usfono ma iai nei, nā tai i Samoa i le vai aso nei, Amata i le stofi lua sultolu, ma le upu, a le whailau tusi au au. E sili o na pele i a tātou tangata wā whaina i suinga o le tau, ma e tatau lava na wha mautinoa, e whaatau nuu folfolanga o tupe maua. O le fono fo le nei, e tala noa i nai le whaalawa i tele ato ngā ruenga te tele, o pulenga malo, ma le whingalinga lea i whaalawao malo o le tau pulenga. Mai le sili e le tolu se lau talawa ulo o awai fono tamua o le fono tele, a le CHOGM po o tai i malo o le tau pulenga le stofi. Wa watu whaata siai mal whaalawa i loa, a le talawa o maliu, se fulu walu tausanga o tamaitai, ai tu ua le nei lanolangi, sa wai nai, e ona lava mātua. O le tai au le salua lua o kitopa, na Amata tu whaili pine sama, i whala o loa mano fuanga, e o iai tangata. O le wingo le lipine sama le o le wha o atua upu muli, a sana rosa i mātua umo Samoa, ia lolofa ia tō whanau. Ma ia ngata ia te ia sa wangai whanau teine, ia whaakeli si anoina mātua o Samoa. Sa le maua sana rosa le saunga le mu, fi le mu, sa olotonga, i to tonu o lona ia lava ainga. Ai nei masina muli lona soifua, na o ane ai i le Samoa Victim Support Group mo se lavia ai peitai, o tuai lava. Tu so le ono tausanga o sa waina fiu so inga le mana o mia, le a hawhawhine e lona lava tamaa. Peitai o le maliwa sana rosa, ia ngata ia te ia sa wanga, le winga o le lipine sama. Le awa tufatu i pisinisi mo le tunu o e whai ei sao, i ngā ruenga pui o whai nei. Ai ono whanga ma wale lipine sama o le Lii and Chow, Minor Supermarket, Bella's Kitchen, le CCK, le Ford, Kiko's Cafe, Bonifacio Lawyers, ma le Louis and Chang il taulanga. Ona le lana whai ai le na whaalau iloa, o le lipine sama i whaamutai sa wanga, i le malai o le Campus of Hope, e tuana i mato. Kia ora, talofa. I'm Commodore Andrew Brown, the Senior National Representative for the New Zealand Defence Force here in Samoa for Operation Resolution. A brief update today on where we are at with removing the 3 containers that came off the HMNZS Manawanui. The first 2 containers have been removed, one carrying food and the other empty. The food was safely buried at a landfill and the 2 containers were taken to the biosecurity compound at the port for safe disposal. The teams on the ground have been working since this morning's high tide to float and tow the 3rd container to shore. However,
Conditions are challenging, with strong currents and winds making the task especially difficult. And the container is damaged, which makes it less buoyant than the others. The work will continue tonight. If necessary, we are able to work on this tomorrow in agreement with the Samoan authorities. I want to stress safety is paramount and we need to proceed with care. There is a real buzz in Apia at the moment, with many CHOGM related events happening across the town and people pouring in. During CHOGM, we will continue to monitor the vessel and shoreline. I want to wish everyone, including all Samoan and visitors, a great week. Kia ora.